Hei hi akaswani aizolani. Chanchin thar achiar tu civil ruata. Assembly Secretariat in tun naya na chi hrang alak te chu suit le ani. Serchip Town Joint VC le NGO ayo ten Serchip Sarkar Department Office la nei lo ten mun ma an nei theinan malak an tum. Manipur Adar kar somni political ta chung khan dan lova siam bankar som thum pathum ti chiat ani. Prime Minister Narendra Modi chuan rail lamlian le NRG ti masona project din na tur lung phum chu Rajasthana Bikanara aphum. Assembly Secretariat in tun haya na chi hrang alak te chu su ta dia suna thupek hinimin khan ti chua ani. Assembly Secretariat hian tun haya LDC Pariat Assistant UDC le Translator pakhat theu an vain mi som pakhat an la thara nalak dana thil fel lo a om nianga ya Shia in Mizo Zirlai Pole, Mizo Students Union chuan su le tura Putin, Nimin Khan Assembly House kota an pungkhoma, resolution passin suit ani lau chuan, kongzo le total band huay hot hial an tumthuan soyani. Heti lai hian naktuk thau chan nia he thildu lau lan tirnana, Zirlai te punkhom huay hot an tumle chu, nalak suit ani takavangin thul ani ti kan correspondent thudon na chuan asoi. Chief Minister Puzoram Thangan, Zirtobni Khan All India Football Federation AIFF Men's Footballer of the Year 2022-23 Lalian Zola Changte chu apisa lenga somin thingpui ain puya a hlothlinna alom pui thule chuan om ati thuaril Chief Minister chuan Lalian Zola Changte chu choimo na don phu atia mizote hming ti thatu ani thuarila ama hun zela thatha lawa theitop chuasel turle man in thunun na thalo turina fuya Lotlina tamzok dong zel turin du sakna ahlanani. Lalian Zola Changte hian Mumbai City FC tan akhel meka lunglei zo noya cheng ania Nimin Khan lunglei hi thlengin kotlera lunglei mi puiten an lo muak ani. Manipur tual chung buaina awanga Mizorama sahimna zonga tlan lut te chom dol turin sarkar le mi puiten thanhem ngai takin tranpuina an pemek zela Heng tranpuina ring hian an la khosa thei ram ani. Home Department thu chua tarlan danin kumin me ni thuma tanga voin thlengin Mizoram bel tu thanhem tak an oma tundin huna tranpuina tur sum in dailo na anasat to wangin Executive Committee on Internally Displaced Persons IDPS from Manipur meeting chuan tranpuina khonrela MLA te corporator te sarkar thok state PSU Autonomous District Council CPSU Central Government Office Bank Mizoram omtenhena an phalang tok tranpuina peturangen ni se antiani Karkalta ningani Khan lunglei UMSF headquarters nuaya Health and Sanitation Committee 10 Deputy Commissioner le Chief Medical Officer tenem changkopin Trizol Relief Camp a Free Medical Camp an buat saya lunglei UMSF headquarters secretary Puzo Thanzuala namte chuan lunglei damdoi dor nei tuten damdoi thanem tak an pe tia soya weme hian zo na thak u naute an mangaya ama ero chu danina phallo rui hlawain nam noi anom chuan an hruai tu te thrian ni se antia raltan camp a te chu harsana eng pon to kani chuan weme tranpui ain pe reng thu a soibok Free Health Camp a hian Dr. Pangan Kala Mobile Medical Unit MMU CMO Office te na changdunin damdoi sem chuan na hi tho ani heng ba ka damdoi mamo te hi generic store civil hospital lungleya lak ania Deputy Commissioner lunglein damdoi man te hi tuma Dr. K pa chunga MLA lunglei Southern Relief Camp hi atlo bok ani he huna damlawin entir zongzong hi mi pasomnga palile meichia somko pakhat an vain mi za somli panga anni Serchip Town Joint VC le NGO IO 10 Serchip Sarkar Department Office la nei lo 10 mun ma an nei theinan malak antuma Serchip Town Joint VC Association te hian Nimin Khan Sub Headquarters OM meeting halla Serchip patlomngai pol lian deu MHEP MUP MZP Serchip Town Development Committee le MJ Office Bearer te somin an thukhoma joint meeting hi pubi wan lalngu ran kai hruaya Serchipa Sarkar Department Office Building le Office mun mala nei lo ten an nei theinan malak ni se antia abik takin ramamo masazualangai Social Welfare Department te Office munatan AOC venga Soil and Water Conservation Quarter omna vel le
chia thlang le serchip in kar buk puya ram ol omte buk tonin atul dan anga malak zui ni se anti heng te baka hian AOC venga Soil and Water Conservation Department ramle serchip venglai PWD ram mipuin atul na atana mantura anti to te baka sarkar building ruak then khat man tangkai dan turte an soi hoa he baka hian serchip khopuya oil agency pakhat chau omin mipui an chomzo tok lo dan po an soya reivaklowa oil agency tharbun beltura malak mekna aom thu an soya an mamo dan zulzuya hengte hi thopui ni sen tia serchip khotlang mipui huapa mala tu tur tho hona pol thardin chul anti thu po soin arem chandan angam hala pui ni se ti te an pass bok ani Excise and Narcotics Department le Central Women Noya Rui Lodo to catch thok don chuan an thudon bo zuin zir top ni zan daruk le minute somthum panga khan bong kon than mual venga heroin gram somnga paruk le anei tu nia pu mi pahni lalrem roti kum somni paruk le chian sian zamung kum somnga pali bong ko na khosa ve ni in chalte an mana hemizan vek zanlai pel nu dar khat le chan vevel khan Excise and Narcotics Department chuan TMEF Camping Center bula heroin kg ni le gram zaruk somthum panga le anei tu niam pu mi pasari an man boka heroin phurna atana an man lir thei po hren ngal ani Excise and Narcotics Department in heroin an man hi Myanmar atanga local state danga hral tur nia soi ani heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boi siam sak an nia nimin khan korta ruai ngal an ni Lengteng bial tu MLA Dr. El Thangmoyan zirtomni khan ngo pachim venga Health Clinic Center HCC thar ahong he huna hian Dr. El Thangmoya chuan ngo pachim venga Health Clinic Center thar hon anita chulom ati thu soin honani theina tura thei top chua tu VC ngo pa le OMA ngo pa chimveng branch te chunga lom thu asoi bokani Dr. Thangmoya chuan Lengteng bial chung Health Sub Center laom lo na khuwa zonga Sarkarin Health Clinic Center ahon vekto thute tunha sub center omto na mase khwalina wanga honbel ngai bik ngopa le kolkula honbel ani thute tuna ngopa HCC honthei alonita chulom om ati thute le hunrem chang masa kolkul marvenga hon ani le don thule a building thar sang tur sumcheng noi sompanga po sarkarin ada felto thule natran thuai ani abei sei thu asoibok Dr. Thangmoya chuan HCC hi wantlang ta bik ani thu soin Health Sub Center honbel arem chan to lo wangin sarkar le mipuite tran ruana HCC hidin ani thu soya khotam tak phei chuan natlangin a building te an sathina ni tia ngopa mipuiten he center hi lo mangtang kaya an theida na pianga lo tuai hnum zel turin acha ngal bok ani chanchin thar hi akaswani aizol atanga puanani Manipur Adar kar somni palikalta chung khan Manipur Police le Central Security Force tangkop chuan dan lova bankar siam somthum pathum an ti chia a heng bankar an ti chia thi kangpok pi le Bishnupur district ami te ani Manipur Police Control Room atanga soidanin Nimin Khan Bishnupur district a meitei khuwa phubala mi pakhat chu helten an kholam hoizonga silai an kana ka hliamania leile zola na thoklai chu apia tlanga tanga ka nia soenia Security Force ten he mun hi panin an kablet venia soi ani Bishnupur district a thau hian Nimin Khan kuakta khuwa in pakhat chu ka nia in nei tu chu ka hliamania a hliam te chu damdo in lama en colony nuwa hotir le ani Manipur a hian Security Force ten miswal zon na an thokrenga district thrang ralven book checkpoint za somni paruk an siamani Minister of State for External Affairs and Education Dr. Raj Kumar Ranjan chuan political party then khatin Uniform Civil Code UCC and dodal chu puitlin lo thak ati thunimin inrinni khan asoi Kerala Malappuram District Tirura Chanchin Bumi te akomna Dr. Raj Kumar Ranjan chuan Parliament chhop chua ani ma lo soi ho chiam chu omzonei lo ani thuasoya sarkar chuan mi puite du dan chu aza sakngei tur thu asoi ani Prime Minister Narendra Modi chuan rail lamlian le NRG ti masona tur project din na atan cheng veibel se sing ni sangli le chathum chuang hu lungphum chu Rajasthana Bikanara Nimin Tlai Khan aphum Prime Minister chuan Amritsar le
Jamnagar inkar sial thur rukazaw lam lian ahong boka hi kilometer zanga chuanga thui ania chengvai bel chasing khat sang khat le za somni panga vel siangin helam lian hi sial ani Prime Minister hian chengvai bel chasing khat le zakwa somnga hu senga sial state inkar kong bikanar le biwadi inkarami ahong boka bikanara hian khumsom thum omna Esik Hospital ahong bok ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui Assembly Secretariat in tun naya na chi hrang alak te chu sud le ani Serchip Town Joint VC le NGOIO ten Serchip Sarkar Department Office la nei lo ten munma an nei theinan malak antum Manipur Adarkar somni political ta chung khan dan lo siam bangkar somthum pathum ti chiat ani Prime Minister Narendra Modi chuan rail lamlian le energy ti mason na project din na tur lungphum chu Rajasthana Bikanara aphum chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani